Kalanganin kauno idan pacheng rail tan ka school nan wikach kalangan ki Luhk taya danin puko me bil koto engagement pon payme sen kak yang ka school lari ranwach dan yang kecaile Dahkot Kapakap oralap ko saya kakairtani Kapakap ri wana chay ban tawlay bil chungalan ka wow ban sama bangko prin sama child coach won ko karusye o liko karus kan ranwach chong nan supplement coach masen kalanganin coach kasama ko por chorus ni marang county ri kapralangan sa palmatay loralap kan ranwach ko saya kakairtani Kapakap ibil song tay pita pon wasan pon kakyata no mawang chorus me pan bil ko tomur kakairtani Kapakap main kasampol kjan chapiata Dahkot Kapakap Dahkot Kapakap kakairta kja saya kakairta means lalaut late kokoyak late mamaula na child mauran Kapakap Kapakap ye kosa yang coach Kapakap na Kapakap to where child can kosay Kapakap ye kosa yang coach we're expressing ourselves to God minan kasukul what songs silu bayu magtaybang ko siya kayo Dahkot Kapakap karyaw yakar penataykan Kapakap te yautam yakar ya purpose in Kapakap kasilu Wiepen Kapakap o kabayu tamakan karampa tail Kapakapakan ari kayo bangkay ragay timas kayo sochanan kaskuli ibachawantar po online kayo Kahrepe Kapakap anana person tapon inang na child nong yung anana person tapon inang na child nong yung inang ken patoto Kapakap en uya inang na nong yung en uya kay te ken uya ni men seiren me ko chu me ken puliye sang nan nong yung po klam me ko chmaka aramas maka peren ki ken uya inang na nong yung ken kosayang te anki ang sawang kan kakairtananam Kapakap kayo kanani inangi I thirst for you the God for the living God and that weche chiya kanakin mennempil kipi mennempil aten aipil tuwen yaten aipil tuwen palinganayech akin tubang court the mennempil court klang tatong chiya makchay klang chiya kan so chili pilipili ya wasa ramia ya wantolan raminan malape aprakan rabaki ang sumarkan rakan chang rabaki pil they really go for it then te lo kaya translation then they pant for water wogan rayinang that's their desire ren kakyata no nimpiliki nimpil kaysa tama aramas men yampil kara tatawulula kakan men nimpil lomor kaglang songon kansa na mama kan kotila inangan men nimpilo icha me bang satisfy riwasa cha karasayen tane imana na we songon inango ay so magtapa choto aracha cha Kahrepe na cha Kapakap and person da sang niya cha nongyong acha inangi kchan tuwe cha chiya kan me we run we pant for it kcha utan tupangki ri ay so maglan chiya kan ay so marakan changolen ni pilkan utarakan kitila che marakan pangiti che nimpil at you know when the water that yadan pila kan kolong akong when kansa na ma ina Kapakapen kan wiya and wiya inang nam nong yo te inang mas lalong kan ga kosayang court ri Kahrepe kayo Kahrepe Kapakap anane person ta sang nan inang mas lale kitan tuweche chiyekan me longing paiche Kapakap can satisfy lang ay so ma chiyekan chango len pil kan regen nempit when they're done then ay so ma kan nak can satisfy Kapakap kay ang so maka yinangi utang kay yinangi aka ko Kapakap ang so maka nak Kapakap at wecham nimpileron pilong lamorkan ko tila ya me ko chmakan kamay chiti ta kansa na mawila ta kay charla ya teno men nimpil makchakan chungaleniki Rima Kapakap kanuya ay so maka kan batota mon coach ko Kapakap ko sayang coach to pour out your hearts to God ay so maka banak amia kakanin in sanamaw kakanin na insanamaw yu kakanan kita Rima Kapakap Kahrepe Kapakap kayo ekan kaichar inangan maslala naramas makaban inangi
pachoto niya munangi tuweche chia kanakin men nempeliki pi lomlomor. Kariyaw, ikarabana chaikin kapakap, pok chaikin ale kawait. Mathew isusu, tene peki kambanale rabaki, ten lechelech kamban, peki kambanale lechelech amban richitangu, rabaki kamban tiar. Eri, peki kambanale, ken kak wewe kawait sainsal kanane peki, ken kak tiarata wewe meko chukanana ropise chiki. Eri kapakap ken wiya meko chmek chaikin pachoto mon kono kutailitak. Mijn coach Dahme ban wiang rair me milale. Nan kapakap che magjabil kakale te kawait sainsal, te kawait sainsal o pisachik pen ta pasabang benta magjakananane. It's only done through then prayer. Pwede chama-chaman kapakap yay kosa-kosa yung coach. Riyan so magkakosa-kosa yung coach po ni Rayo. Akaw no coach pan kam-kamaray ni kunuk. Riyi karapan kapakap. Only through prayer, the sangachen kapakap me eban kaichar lain ang maslale sangachen kapakap magchabanga kale kiti kawait sansal. Pwede kapakap kan kaipuiti yarapichin wewe. O kan kaipuiti sans kawai kan kachkiyang chay kawait sansal. Okay, kasilu. Nanay chay lesonot ane. Ekin sawasa chay punot kan. Apu imen kiyang imen utin dame. Wiya wuniyan punot. Kapagap wiya wuniyan punot. Kailang kapagap yay koso-koso iya. You're sharing it out. Kasaleta kiyo. Kasaleta kiyo. Paniyang koso-koso yata. Imakin sawasa chay punot. Kailang aramas makin punot makin kolokol tichis sota kan ga kosay. Ay imarakin punpunot ki. Apay so magaban share out. Ay ban kakyatan saleta kila. Ap melen maka sharing aramas magaksawasa yuk mayay coach. Pwede bakchay kan dace sharing aramaskan me resource me go traban wiayang makakak sharing mawasach tane coach magchay kak sharing nang kayon pichel de mawi suta na gchay may tengka ono coach chay kapunot kan po imakin kachina papali gchay erglang niyan so magchay kapakap agchay kotoren ka ono gchay lintayang coach yechay ka chow kan yech Dahme wi chow yech Dahme mimilale yech Dahme kapunot ay more when we pray ay so magchay kapakap chay kusiyang coach song kan karusye akchay kin salatakla. Amen. Okay, number 2 number 5 number 5 kasaleng child yata no me number 5 kasaleng child me wiepen ko sa yang coach wiepen ko sa yang coach ay so magchaiken kapakap wiepen a chaiken kosay pag kapakap yay ko sa yang coach iban wata kang child yata no and I saw na isak wano then in that day you will not ask me anything. Truly I tell you, anything you ask. Until now you have asked for nothing in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be complete. I have spoken these things to you in figures of speech. A time is coming when I will no longer speak to you in figures, but I will tell you plainly about the Father. On that day you will ask in my name, and I am not telling you that I will ask the Father on your behalf, for the Father himself loves you because you have loved me. Wasaj koskosayang chaikin kosayang coach tene. Eura tene kumay euran ban leleto makmay sulaban itakray me coach. Intang kumay men songgoros may pekin maran saan pekin sama ni maray iban kiyang kumay leleto met saik me coach may peki ak may panale pa may peren en kakan wunsakla. Ain so wachi koskosay figurative speech woge kosay me sochonon san salong kumail apwe wan so pan leleto may sulapan tatongki kosay kaponopon api pan intayang kumail ni san salta me sama kosaya pues narano apan leleto ipan intang kumail me songkoros mo may pan peki aseme yo pan kachkiyang kumail klang achay kosayang coach ekin done this way euran me yeyang so watch kapakap kachay kakapen lukwaryang kauno klang kapakap so chulipilipil wasa kachamchaman wasa kisyata no nang puksaraw coach chisis kachin masin me euran pan leleto makmayang kauta ki solapan ko talapon nanakan kauta ka wasa kapan mimi kauta ki ipil kapakap kapan kapakapeng coach kapakapeng coach yay koskosayang coach nabelimaw
I Wiepen Kapakap. Kapakap kin sawa sa ikichak peweti kasong-song o kapal. Kapakap kin sawa sa ikichak peweti kasong-song o kapal. Pagka wewe ka kapakap kin ay sa magchakan kapakap a miya kaitiyo. Kauno kin kachti awasama coach kin maleti. Ta ay sa coach kin intervene na na cha situation na na cha irair. Ay kin skachkiyang kichak kel en peweti. Kin kachkiyang kichak kel en apali kapal magcha mimilala. Kin kachkiyang kichak kel. Paglang ay sa magchakan kapakap ang coach kin kachti. A kapal kin kawela kapal ta kawela ka chow makan wine kachati te itang kachala nan memoraj erkarata imakarata makaleleng nan kapal kapakap ya eu kapal mapuksara masani magchailan kapakap ki rail kan makan kailong kan kachail makan kalokay kachail kapakap kan rail pakonga momon chichi kana kapakap ki rail kan makan kalokay yukta kailong gunu erglam makaba meta wecha ramas mena kosayin kailokay ang meta wecha momona mesena ramaso akasocha kapakap kila kaysa ta mepan uya kailok pan kauntam naur amakaban matanga cha kapakap kila matanga cha kapakap ki aban tori yukala aban sawasayuk kan kakan peweti ben Jesus kachin masani nan Mathew ay so memi nan much well katsemeni tamadaman mon Jesus niya nan much well katsemeni pwen ale lokolok mona bang kachin bang lang so to me ko chima tama Jesus pewegi tikasong me yatan so pa iyo sarama sing me kapakap batan kapakap peini yaten kan kola paksilu kola purato kapakap akan kalalapak rin sa pal mawarango kumay sotakak awacheo kumaylen kak pepeto kapakap nan rechik yaten paisa kayo and maturiya sa kwano ibang watak ni Wayne Kosean Pawentane. Stay awake and pray so that you won't enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Tanakumail pepeto kapakap, pues son pamail me toto. Melen mengen me pay ka putuk me luwat. Ima ka redak chaikin kapakap, pweka utuka chailka, ekin men wiya me koch me uwang kupren coach. Amak japan wiya ramasen kapakap, ayakin risinangan utuk. Eri, amak japan wiya ramasen kapakap, japan wiya ramasen peweti. Klang, Jesus wiya ramasen kapakap. Karetan so me yate no, so me rekoto nale yer me sutas kareto irail sompe kokoto nale Jesus. Buksara masani me, kakak watak, so te me ko chawuya, a pitcher, me pichi tatong chen paluar. Eripani momon koonge, imakareta kapakap. Pamak cheschiban we aramasen kapakap, kachaban we aramas kaya mokitikit, kachaban we aramas me. Sesama pun loyan pe on page. Kachaban we so aramas me. So chakanangama, kachaban pichikan chet pechaka mokite, wachaka mokit. Amak kachaban we aramasen kapakap, kachaban to weche Jesus. Ri ka sampal pen kapakap kin kamelele kicha kapakap kin ak chiki kicha kapakap kin sawasay kicha en kanangama telolaneng nan kapal ri makareta ka sampal tama kareta yanana kapakap pwede ime pan satisfy ime pan kaichari nangan mas lale tama kareta yanana kapakap pwede wasay pan ala kawit san salong rare kan making mimilale tama kareta yanana kapakap pwede Wiepen kosayang court I Wiepen kosayang coach o I Wiepen aleti pasapang pen tame yanane tru kapakap o lasla tam when song toto up mechele mau magchaiba ne ugupene o tame pilkarata ka sampal yakarapen yanana kapakap po I Wiepen ay pangkakan peweti ka song o kapal kan me ikin sopai nan rana kan korusye mayban we are ramasen kapakap Jesus kachin kasalayang trailer pwekia we are ramasen kapakap nan make usilisak lemau puksara masani menin sauran ekin kachin kapatasang nan tawe pitoy kola likin kani mo kalapukala o kapakap yamaman Wiepen kapakap pauson tapon Mathew wano rachik tuwa lele seksilu ipekita kan yata no inchigitiren pungach pwekia pan so chan son wata glapise chikene wew amin iban sonche ora la piata
nan matu wano rajik tuwa lele isak silu maka watak wasach I wasach makosokoso ya tuwen pattern in kapakap ay so me sapwelmen Jesus warango kalalapak ya momon ataiban kapakap wasach kaite kapakap in recite chailen chailen yaten inta samach magachkach nan lang kaite kapakap wiyepe okay kayon kapakap and the samach magachkach nan lang kaya anana lukwar lang coach anana wiya samam anana wiya laram baba kaplukwari amen me weogis aramas me kan kapakap aramas me ban kapakap aramas me yata nese court erge wiya pattern kapakap punsak I momon pattern in kapakap te kan kapakap kante ya momon kapakap chapter sang ni achai bonese I nakachkach nalang te sematai kachai lukwar lang baba coach te semei makachkach nalang kariyaw ekoso yak chailang kapingi katete iskoch we child baba kesampani am kapakap kan pachoto weweki me kowe wiya tengayo kowe kichawia serien coach Pwa pachoto ni acha mama narama stipen pachoto ni acha mama narama sen liki kichapan socha anki posono socha anki koporopor me coach pan sapan kapakap a kapakap me kayo kesampani magchaiken kapakap ki chamachaman kichana ka wait chamachaman acha punoten kosang chamachaman pagchan ka kosokosa yang coach chamachaman makapakap na kan kiyang gajay kel and pewete ka songsong kayun ka kanan kapakap kanana wewe ka makanana itakaya kan match kayu kanane anki confident kanane ese teteki nan mas lalom koyi me coach wiyai baba kanane pachoto ni eima ni am wiya sapwelime ni am lukwariangi kabanin da apa father te semei makachkach nanlang kariyaw ban kapakapun sakta Wiepen Kapakap ekosoya maromi en sarawila Kajay banana na kapingyang coach easy wiya coach sarawi wiya coach amen coach and kapikapik coach amen wiya chapio yimwi coach amen mangi megoros coach amen kach wasagoros kajay kapinga easy momen Wiepen Kapakap kayo kajay lukwariangi akariyaw kajay kapinga easy nana child mo isme kaese kanana ese is coach kapuya kapakapeng Pweki imek makaesa ramasmen kapakapeng te kosayang te pekpekre aban miye eima o koporopor ma ramasopan kaken sapangu. Amen? Kaitek? Ikamelele makakota kasi sa ramasmen kapan nakismasa pwe kapan nakispikasal kosayang pagkasyonon weweki karetak lang chepchenta our Father in heaven samach makachkach nalang Kayang babaki, karmaan baba kaban kakan nangayo yata naiman likur langi. Eri imaman kapakap. Kabanana sa isi, niampan katete isi. Wasacha koskosea, semay makachkach nalang. May muyan paita kupromuyan wiyawisambat wechen nalang. Kachkito ran wacha chingol meichar. Lapasang kich tipachakan tuway kich makin lapata koros mawiyatipyong kich. Unter kalwayang kichnan nan kalwayang kichnan ka songsong te ya muna ako saya. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Eri wiya yaten take kichay katete is coach chay kapinga coach wiya chay pek o wiya pekmak. Eri moman kapakap iyaw tepen kapakapmo. Eri Wiepen Kapakapen mo. Okay, kariyaw nan kapakap tayo pil Wiepen Kapakap yay pungkapene. Chaiken pungkapene. Nan matway sa kwalway sa tuwaw. Tanatamer riyamen pungkapene nin sampa. Epan may tanan lang. Atamer riyamen pilsalitin nin sampa. Apan pilsalitin nan lang. Kareta pungkapene kapakapen pungkapene ekan yech momen. Mamia kay somaw. Karasabe, somaw yu kayanki, aka lukorito emen, mepan yangu kamelele yangu, makaban maula, kuma punki pene, makmaban saliti, somaw o kamomale somaw ni maran Jesus. Ertama kuma punki pene, wa kuma corresposon, ay mepan paikita.
Eri Wiepen Kapakap mo. Okay, Wiepen Kapakap, Thailand Kapakap anso chorus. Nan Roma isak riyaw isak riyaw. Anso chorus. Melaw din chingiti kayon Thessalonians lemaw isak isu nan Rom awi nan Roma isak riyaw chik isak riyaw. Tirabasiya la masanda raba kondo. Okay, nan Roma isak riyaw chik isak riyaw kosoya. La masanda. Rejoice in hope, be patient in affliction, be persistent in prayer. Okay. Ein so chorus. Ken button kapakap ein so chorus. Okay, mia kapakap wasa chorus ka kolaye. Okay, kay tek ni may isang chimaka ang kapakap, mia Wiepen Kapakap na. Kakakuya chang na istosa ka uya kapakap, kakakuya uya tato ka uya kapakap ye koso yang coach. Po kapakap kay tek mail pene chagi pene penen la. So, kakak tirtiray pa ka uya kapakap. Po koso klang kapakap makan kare nga try can become intimate with God. Makan kare nga can draw us closer. Makan kare nga try can kayang lampen court. Klang aramasmen magasese akakalap koso yang kakalap spend time re koso yang kabang koporopor kila. Wasach me koskosea. Kapakap so chay rarity. Wiepen Kapakap wasa chorus. Tama ko na ngay ay so megan. Pwede most of the time ikan kalgalep palaw na so ikan kalgalep. Risong kan megan yaten metaweta ikan dachin tang coach. Kapakap mo. So cha memen may ban share nga coach uyala ramasmen megan. Ikan indang song chorus. Tama ko to nan mga tama iklangata tama. So cha lipilipil. Tama kan kota ray kan dayang. Kapakapen mo. Wasa chorus kakak miya kapampatan kapakap. Kayon Thessalonians lemaw rachika isa kisu ebel masani. Do not cease from praying. Kater chokatisang kapakap. Wiepen Kapakap. Wiepen Kapakap mo. Karyawan kapakap yay ngitin kapakap. Chaman kapakap yay pek kapakap yay wekata kapakap yay sharing. Sir kapakap comes in different way. Chay kapakap ka child pekmeko chay kapakap ka child kasaletaki ka child share chay kapakap child wekatas so ri moman kapakap tu weta kasukun ay so koros ya pekpek kaitek am ko sayo ngaramas kaitek ay so koros ka kan pekpek ay pekakan kakan kasaleng right tama kakan share ang right tama uyana na more mamau tama ka insane ina kareta Wiepen Kapakap ngitingit yatan ngitingit nana child kapakap klan nandugay sa kwalu pwede yan sa nandugay sa kwalu sili sa klamawlal pa isak silu kachaman wasa chakoskosyato anol men masukun melukuluk waryang kauno Jesus ay so merong atama Jesus kokoto po nala all manage luklukwaranta Jesus katotokan tepich kongachin kupuraye kachamjama nolo kusarama sani me irai kitawe tai ennenla apuksarama sani me kalaute langile kapakap yay pek yay ngitingit kamina na rairyo na paliyo ko lukulugwar so tilipilipil tamara masinta kasoto chokatisang karasabe magapil miyaman amyata no am pek you ka pek ka ono karasabe ma miar mas man kalig yang kota maur am pam ka patan kapakap ko pek mas kapakap para masindaw ka klang na pa we acha song aka socha rong ka socha leta ta mara masindaw ap ka liki ka we lukulukwar rano pong lukulukwar kama kamele le makot pan sapang klang wasa chol manage lukulukwar law Jesus masani koto. Amen. And lawi aletit. Ay suma Jesus masani. Tama ka mga okay. At imen kilang atawasa. Jesus ndang kilang atawasa. Eri songa neu Wiepen Kapakap mo. Ngit sota payak. Men tama ka sota kilang atasainin wakila. Ap ka sota chokati sangam lukulukwar. Kapakap yaypil lukwar. Tepil sang ang kot. Sota lipil ya mom ya ap expression to God. Okay. Last am kapakapen kin tete na lugay sa kayo rajik walu iwasach me Jesus yata no sa wasa kisa pal mawarang ko maman pil kapakap ni pilingitinget
All men me yaten 1 year meira men pe ko to peke plawa pa me olen kay rumen me parato a wasacha ko sayame tane mai pan soto purtang ay kiyang apan kat ropoye pil ngitinget ngitinget en ka kiyang pasapango erklang makjapanan ke mongyong in soto poyak na na lukwar yang kauno a kauno kot pan kat kiyang kita inang na cha mongyong. Amen. Last in part. Okay. Kayo makan Karampa Kapakap nan James say rajik de maulal walu yay pay kasa. Makchaikin pa choto mon ko chak chay pay kasa. Di magaratan ng kapani ko sa yame nan kayo Wiepen Kapakap chala na pa choto ni yay ma niya cha ese iskot o niya cha ese me wialara cha papa. Pa makcha an kisongan yate no nongyongan yate no kaparo aso cha pay kasal ban miya. Riyan so me pues pega sali perian poson riya makchashban poson agta lugur akchaso taban kakale pasa pangpe riye ke un karammo kriya un karam saisal nan maturi sa gaura chichikri sa kriya me kichay sota le pues kichay sota peki kichay sota le pues kichay chepeki erklang ina kareta yamo mana chay peki kan ko sangaten kapakap chamtaman Wiepen ale tiaten kawait nan Mathew Yesu peki kamban ale eritama kitaken pekeren kota pan katkiyang kitail ime yaten sarao nane urewe bil kosoya nan makjaiban lukwar yangi aban kasale daki kitaila nana chai kapal James Bay rechik silu James nan James Bay Mira pagala nan James Bay. Nan James Bay rajik silu. Iban watak loyan waye. Apo karam pen kapakap makchay bangara chay shalet ya chay pasapang ma chay lamalam sota kan pung. Nan rajik silu tane. You ask with wrong motive so that you may spend it on your pleasure. Kichay kin pekin ya chay nong yung sapung. Tuwacha kamen kamen kapwepe kamen kapwepe tama kamen kapwepe kamen intant karasepe kamen sansal song ko coach soto kun kupur perenki pueki eban karayong coach mamangi eban karang ang pampo masola eban karang ang bangkelang tiang kaya ramas ay magchay shukunaleki kasampalan sa magchay kapakabasyo pasapang akchay kilang isupay kasal Iso sota peki magareta ischale te yamo manay lama utano may panale te tame metmetawe. Pues isonga magchabana na check pagchanka wewe ki o acha such a prayer life na isong pukach magaranga chaschale te tamag peki. Nan melgaga wana isa kwana ura chichika isa kwalu mego chmagaranga chay shukunale te pasapang pena chay kapakap pues chashukun wega tatip. Belgaga wana isa kwana ura chichika isa kwalu masani may pan ponse sela tipeka na kauno coach soto pan korongay kapakap ima kareta nan Wiepen Kapakap nan kapakap na unsakta Wiepen Kapakap kutan sakaratan tip kasampal may yese me miye tipi may wiyata ay suka puro chakoto chepek ren coach pwede tip na kan perepesang bagan irepesang nan pungan chaylo coach eriyan so may pan yaten lukwar lang kauna pek me ko triwa me tip yu isay kin chesakar kita ay pek peko bango talel tipe puret yang ye rime kareta soto wega ta tip kakpel wiya karampen kapakap klang akay pek chele me magchay kak tachi kapakap we ap kuchay soto makeng me chaykan ay menan kapakap ka wait kan kuchayl tenak chayl makeng mangki ang kitipach kan tuwa chach makeng me chaykan ang rumurko sakar kita manan Kacaykin kakin tintanan sarawikan, kacaykin yang recite, kacaykin yang inta, kacay kapakapen sises, kacaykin yang war-warke. O mangki ang kitibachkan tuwachachkan pilmakan mechaykan mo yatipong kich. Kuya kolokol kailok. Kailang may kolokol kailok, kateka pa ngayon kapakap. Pukot siya sa panguk. Pwede tip, na per kahit ang coach kailong gunukap. Tip, kan plug. Rew na. Tip nagaraya ngay so pa isang ukayar. Tip, kasampal kitabangan rob mau na nata maur mona taban patoto pek
Pagchana make sure me sota me coach Keremwa te mimin an pungan kita o court me ye tip. Eu yaten irremepelikan kare nga chakin sota le te pasapang pen kapakap ye kapalen popot te kapalen nan popot. Ay so me popot you sota kan pumpene apa karasebe mali yo la ka kamay choli yo lelera ko lokon kapakapo. Kolong ala chok tamportu ya la lepele pen kapakapen kitaban wiya war kapakapo puang. Pagita sota resolve. Ime eu reu ko siya maka wawa may rong ko lan wi am may rong pon pe saraw yo aka chamanta merio men maka kansen siwadila pulikite may rong purala o kapungala kampan wata may rongan puekita pokot so jukak pone se mekot makcha kolokol tip na chamaur mech wasacha kaseleng chana ngam piche silui suwa kaseleta tuan popot ma popot pan so jukak ma popoti u sota kan pumpene a coach sota banyata no koronge ara kapakap ara kapar ban wia keramp pen ara kapakap karata sambal popot kan mona mai ban kapakap a make sure me ampot sota yang si says what pam chelana make sure me korusia nyong ma korus nan kapet makala kalonga menemen mon kapakap po maso akchaban wia lukulukora coach sota ban sapanga kapakap wasat kaseleng kachama utan mak uyame ko chmak chabanana memorki maurin saulang maurin mak maurin saulang kachashukan nachik chashukan an saili mak po yi ucha wiepe makamen kochen sapanguk mak makamen kochen makanguk mak amen. Okay, last kayon son de maura chikaisak payu lel yata no is kayon son de maura chikaisak payu lel isak limau Iban watag logaya way. This is the confidence we have before him. If we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears whatever we ask, we know that we have what we asked of him. Amen. Then magchaiban bekin ni kupran ko tamakan karata chay shukunaleti pasapang ban nga chay kapakap magchay beki akaiten kupran kot. Karasabe makamel ban aramasmen ko kapakap ke main coach mellaw labon so mauta. Itang kupran coach mo. Don't pray for your own interest. An ke maurin tebanda akchikchik. Chay kusya karam pen kapakap. Eri atene makaban kota pachoto ni eima mon silangi kaya nanese me sonkoros makapeki ekin koronge klang kaprelan tami koskosya ni chepen wiepen kapakapo kanana pachoto ni eima kanana pachoto ni aisome ka eima ni amunta seme makachkachnalla kayanga papa kila coach kayanga iputiang nan wen coach kaso chukak socha iputinan penene yu akayang papa ako kanana mi relationship yu eri in kaprela kachay kan kapakap kachay kan kosayang coach niya chay kapakap a coach kan kosayang kachay nan sapol memasen eri nanda magchakos kosaya ay so watch imamon kakairtan kapakap pampleo chaka kaprela karapen kapakap kachan kak satisfy nangan maslale kchan ala ka wait kchan ka yakin sawasa ta punot o yakin sawasa nan I wiepen ktailo koten ka kan koskosay pene o I wiepen atapan ka kan peweti ka songsong o kapal kan magchakin sopa ine weuran kalanganen coach iyay kapakap me essential kupran coach ko ngayon kakirtanan kapakap yang mana caban kakirtanan kapakap I mamemo yang mana caban wang aramas menepan maula sang niya caban stotre sang niya caban patetiang kosokosayang ran koros kiyang tamataman kapakap ye wekata kapakap ye lukwarlang kapakap ye sang-sanga kapakap ye yatano ponese kapakap ye share okay eri ma aramas ma coach wiala rampaba kabanan ke mong yong ni salete kan patoto o ewangi imen katete che makupran court ke chailen kan kapakap yangi ekin peren ke tuatam kan peren kita
nong seri akan lukwar akan kalu tuwa cham kan peren kita kan bakapam kan akan bil kalu itu wan coach akan peren ki peini ka chin lukai ka chainan chermaya ri isak tuwa ura chika chika isak riau masani kotore kapakapengye iban ronguk o iban sapanguk nan chermaya sidi sak silu tane lukwariye iban sapanguk iban kasaleyenguk song rirkan makasocha wewe ketua ya mama only through prayer sanga chene kapakap kalanganen kocho kauno kochen kachin kabetak chay korusie so chicken ranwach even waliante ki chay korusie o chay lobena kapakap kongonga kunuk o ngay kapakap kachapatan kapakap cham-chaman Wiepen Kapakap kan yay eo kakakchep kitak lukwar lang kauno kapangay si follow pattern mesansan nan matuwano rajik tuwa lele seksilu o kakakpil kapakap Wiepen ambang kapakap karatara masmen kuman kakpumpen kumak kapakap te Wiepen Kapakap wasta koros kamimi loko yang coach kasyana na mairpen kasyana na war kapan koskosayang tuwa cham koskosayang aramasmen makaweweki o Wiepen Kapakap kate payak main memen wasat menindanguk ngetinget kakaranyanger kasyawewa kamamoin lakap apan wakila karata kate kifa ngetinget na nam kapakap o chama-chaman te kifap lau ko aleti tamakapekpekren coach chabeno kapakap coach yes coach ma meschukan kachin wakila sebil party sang komu so chicken ran which we actual kaping giyang komu is komu yamu coach men me yes me mangi me korus main coach kalangan kaping giyang komu korus merong main sam kalangan pek main coach kalangan kachiyang railin nangen main coach kalangan en bacho to remu en kakpil sakar kita main coach kalangan tamakan mimina na ray mong yung tamakan nautaw ta ray mata songkan makan keram songkan mau ya kapunot main coach kalangan tekapal kan merasoso pay main coach kalangan kung gachin kasaleng gachin ang school watch main sam kalangan may icha Wiepen ikarapen kapakapa miye ikarapen ambuyata al watsen kak lukwar yang komu pagomban kai charin nangan maslala memi rech main coach kalangan komban kachkiang kachka wait sansal komban masaneng kachnan kapakap niach pan lukwar yang komu kombil kasaleng kach main sami Wiepen pil kapunot kan pues niach kan kapakapa niach kan share komu niach kapunot kan asagan mayauta sagan saladagla pili Wiepen main coach kalangan en kachkiang kachkel main sam kalangan niach pan so pa ikapal asen kakan kan pawet main coach kalangan en komu main sam rail kan mepil pek Lord warayla ay pek kompil so say ren kapil check so ni rekan mesebil ka school kan ranwach makan Wiepen karam makan kareng am so kan karonga kapakap main coach kalangan en komu kapayata men main sam wasakan mesjo sainsan nan ka school watch main sam apek ngana mo sarawi yan kachin kapisa chiki kalangan en komu main sam kan ranwach linganan mekoros Wiepen mekoros ni kanene kapreng komu kapeng lingan wape wet koros namaran Jesus. Amen.